Agent 5-0! May bag nga orasyo amin, papagayam. Isagot miti paggibusan, ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Diyos kay, aping adda dito'y dayta babae. Saan naklakit ti anak kamali? Daytay nakitak igibalay ni Falcon Degay. Power kon to'y motorsiklok. Diritso akong igiili. Miss Shirley. Hello, Shirley. Anya ngay? Agsublikan dito ili? Manong Nardo, kay babae akad kadwa ti pugante. Iso dyan nakamotorsiklo nakita. Anya? Nakakita? Gumatang ka ba dito istog dito sirok ti balay ni? Ngam na ilasin naksa, kat nagbawing agapos. Dayjay, pinasiwat ng ti motorsiklo na. Anya? Pagturungan ija ili, Manong. Apag iso, adag kita dito'y police station. Imbag na rutadakan dito, Manong. Sige, dayjay lang. Inyawag ko, takno makita yun na agdiretso dita ili. Wan, kasaritak ni Hepe. Sige nga din, Manong Nardo. Bye. Bye. Agsubliak dita opisina ti Hepe. Ibagak tinyawag ni Shirley. Pasimple haklang. Nang runa her, sang kakita dakdag ito'y pada ka pasahero dito'y jeep. Patsyak ngawan di makailasin kanya kita. Nakalinlinis ti rupak. Ta kinuskos ko tinarabar abarbas kanimig ko. Mayat met ti panang pukis ni ko apasurot ko iti sigud alampong abok ko. Eksakto met to'y bado ti soldado nga inrotap ko iti t-shirt ko. Kaslakla bakasyonista mo na soldado iti kastayalangak. Adayo unayin ti langak ita. Kadagitin kapaskil na litratok. Lampong kan barbasa na kijay. Awan sa balya mabalin ko pag naan agpakabisera. Iso akapilitan na lumabas sa kitiili. Umakarak to iti pagluganan na jeep. Tadimit agdiretso da ito ijay kabisera. Ang mga nukadwak ang nakadano ni ijay kabisera ito'y nag-text. Basag man. Ini matina. Bosim adak ita dito'y ili. Iti balay ti kabagyak. No sa dino ita ti ayan mo umay ka dito'y. Amumatan dito'y. Habag iso. Sarakak ni Tina. Masiglat da dyan tao. Kasla nagpukaw nga asok ti grupo na. Awan ti pakadamagan, may papan kadakwada. Awan man la ti paglawagan, ba't ti panag-surveillance na giti nagsawar a pulis. Police station, hello. Sir, Agent 5-0 dito'y. Sigamat gayam. Anya ti madamag? Sir, at dasayang gusan, anawaran ti grupo ni Berto alias Pinas. Nawara? Nagsisinadan? Kasta ka di? Wan, sir. Isumot la gayam awan latibin na nagtipanag-surveillance dagiti pulis. Ngam panag ko na, katak tigatalaan di jay. Tapno mayaw awan dagiti mga nob kadakwada. Posible da ita, Agent 540. Ken sigurado asaan tam nyagtali na iti day tengayli. Umakar talakitin iti hideout. Marigatan tayo namang sapul kadakwada no nagsisinada. Nangruna, no nag-disguise dan.
Taktika dagiti napagla na tulisan. Wano kriminal ti panagpamarangda sa bali a tao. Daan na taktika na itan, sir. Yung saan da magalusot, nagaliptak tayo. Una, Sige, Chief. Umawag ang tumanan. Bye. bye. Mapingat tamat ni Falcon. Bili bakiti day di a tao. Mapagtalkan. Sayang lang amin, takay kayat matigas jay a sitwasyon na. Kay kayat na ti agsul solo. Agyamalak, dinak nakita ni Berto. Ay, Dajayan. Nakadisaagan iti kasangsangput at jeep. Imbag ta nailasin ko at agos. Sabalin tilangana. No sabalila at tao ti nakakita. Di na mailasin ka sudaytan. Saan nga may nananalampong? Kan saan na nabarbasan? Sakit. Nangalalaan na nga tayo tibado ti military ang suot na. Dajayan. Pagturuan na nga ta. Amangan lumapan nakitaan ti pinapuuran na abalay mi. Dakas laki di taramida na kadananang numakita na nga dan basit abalay anay sukat ityan. Amangan no alain na pa'y ti anak mi. Agpakita aklangan. Berto! Sika. Agiyam anak ta nakita ka. Berto! Mapantay ti pagnanada niyo ita. Anya? Ala, magna ka. Umuna ka tasarunan ka. Kampay di, saan tangagama mo? Ngembalagan ka, ha? Di ka agtignay iti kontra kanyak. No di mo kaya tapaltukan ka. Anya? Magnakan, sarunuan ka. Irakad ka dito, adigi. Abeta. Berto! Guston, sumunod kami ni anak ko. Basta di man irakad ni nanang ko. Isardang mo na itan. Tapno di agdawat iti tulong. Katlapdan nak iti kayat kong aramidan. Awan ti asim, Berto! Katsika! Kinaasyan na ka di. Amok akayat mo may subliak iti pagbaludan. Berto! Ala. Alamon ti anak ta iti indayon na, tayin-tayon. Berto! Bagkata mo ti anak mo, tayin-tayon! Nagbayagan ni Bossing Berto. Kinunanay itay nga adalabit pa panan na. Sa umay dito'y pangururayak kan ko na. Bakit iya? Tawan mo't matataw ita dito'y malikudan ti tindahan. Maglagit din ah. Tas saan mo't abarat dyan nang nilakwak iti motorsiklo. Kasapulak ti kwarta. Isaasan abalin nga inlakok. Alright, dumat ti Van dito. Mabalin mi nga arkilaan kin ni Bossing ang pagluganan mi. Tun Bossing ti makamu. No sa di na ti pagturungan mi. Ay, ni Bossing. Hello? Anyangay, mabayag ka pa'y Bossing? Magkita kang iti akilan ta pagluganan dita. Nas ka na makalugan tayo atagos. Apama na makadanon kami dita. Ha? Adda ka duwang Bossing? Ata. Kaduwak ti asawa. Ken ti baby bailangan nami. Wanya. Nawatan timbaga? Aun Bossing. Kinapod na. Agur-ura yung ti kinasaritak ng akin ko kay Tivan. Nasayat. Umay kami. Noted niyan ti saritaan. Aping naikuyog na pala ti asawa na. Nasyakla ti masurot. Sanan ang kasapulan. Day ti asawa na ti mangirubok kada kami. Kumusta ti asawa da Japo gante? Awan sakit ti tao di tabalayda. Naimbagkit ni. Nakipatakder da dagos iti kasukat di napura na balayda. Apo! Apo!
Umayak man! Kaslang marigregatan ti boses sa mga ko. Sobra kaklatan. Nana! Nana! Naikatan ti barabat tingiwat yo. Agyaman ang talimtag ka. Ajay anak ko, katiapo ka. Anya tinapasamak na. Ayan ti anak yo. Intalaw na niya, Alberto. Kapagamam kumain na, sir. Pang-aasib. Sabi no, Nana. Ibagayo tinagturongan da. Iji paradaan tilugan nagpakabisera. Posible nga ijay, tayan itanti inyawag ni Agent 540 apakakitaan tayo kadag iti pasurot je pugante. Pinansyo, pandaro mong timubil. Makababalawan ba nanti idaulwak a presinto na ito'y namapahay kami. Isonas ka na sumurat ako ni titayting operasyon. Siya ka mismo ti agtignay. Diyak kaya't nga damay baga ni Agent 540. Apay di mo man pagsardingan nga agsangit anak mo. Pasusuma, tama nga numabisin. Pangururayan tayo iti panagsubli ni Tina dito eh. Umay dito iti narkila na pagluganan tayo. Uwan. Ika ko maak adi na makita ti cellphone nga insaksak ko iti brak. Kan ika ko maak nga i-dial ti numero ni Agent 540. Ketal magakti call. Anak, dito yung ti Dedem. Huston, di ka nagsangit. Adita, naikamakon ti cellphone anaredrag iti ayan ti bukot ti saksak lutak na anak ko. Kasano nga ta maidayal ko ti numero ng Agent 540. Amangan no makita ni Berto. Apay akong diabong kapayla di tabarokong mo. Ha? Manano makita ti panagdedit anak mo? Ako masisirap iti lawag. Iso lingdak ti rupa na. Tapno makaturugan. Adita, abungak iti lampin. Gundaway kunda ito eh. Dang, kundi talikod ka pa'y ngagpadede. Ha? Papanam? Aging gala. Nagbayag mo ito niya sinapagalak yan. Ay, agyaman ak. Gundaway kunda ito eh. Maawaga kung ti cellphone ni Agent 540. Addan ti mobil ti pulis di tayan tigit ti cintahan. Agpalpaliidan. Adaw mo awak. Ti asawa ni Berto Abugante. Hello? Berto, kapanan tayo ka di. Di ka magdamag na damag. Wala ta tinarkilan ni tinapagluganan tayo. Nagpayag mo tinda dyan sinalpag. Mangagkot ti saritaan da Nora kang ti asawa na Abugante. Dyan ti ba may narkilan ni Tina? Hindi lumugan eh. Ayan da nga ta. Kunak man no. Yag na dito ilikodan ti tindaan. Sugit eh. Maawata kon. Amo kon taramidag. Kontakak da hepe. Niya ka di Nora. Karasang timag na. Nakaturog ni baby. Makariing no, pardasak timag na. Diyos ko, umay kumandag iti polis. Aging bubuntugak na tamag na. Tapno maabutan na kami dito eh. Karasang! Awan! Diyos ko, tiyak kaya ti sumurot. Nang baligi man na makalibas da Berto. Naman niya taramida kita. Busing! Karasing yung! Lumukan kayong! Nagbuntog ka lakit amag na naya. Munto'y taubing. Ay, saan? Saan? Di mo alaan ti anak ko. Makariing! Busing! Agta ng paltog iti gumatilugan! Di paltog ka. Ayan tinag... Di ma... Sumuko ka! Berto Gardo! Ayas Pinas! Busing! Ate Wonti Pugante! Nora! Wan!
Mura! Ang supli ka dito! Pasubot yung asawang busing. Mangiramraman. Ikatan niyo ti pusas ko. Awan baso ko. Di ka man, Tina. Karaman kayo dito ito. Sa nabalya may subliak iti pagbaludan. Tadda na itugot ko akadwak. Iramraman na klay ti kinadakas mo, Berto. Boss, Chief, Sir, awan baso ko. Day talang apugan ti pusasan niyo. Saan niya umubra ti pananglimlimo? Si Kalakyan. Mission accomplished, Agent 540. Job well done. Congratulations. Likewise, Chief. Kamo dyanan na. Natiliw tayo mutlaang daytoy, apogante. Ditan gagayem tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Lady Astudillo Aquino, Mary Jane Castro, Isagani Bulliser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken iti matdireksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panangtarabay